DBF One Voice 2027. Sauti moja. One Voice, Mission for All. Sauti moja, utume kwa wote. Nyanza Gold Belt Field. Sauti ya utume, hili sauti ya utume. Siwezi kamwe kurudi nyuma katika kuihubiri Injili ya Yesu. Siwezi kurudi nyuma. Miaka 5 ya utume, jimbo la DBF. Kazi ya utume ilianza 2025, na tukaendelea, na tutaendelea 2030, 25, na tukaendelea, na tutaendelea 2030. Watu wote wahubiriwe ili waokolewe, na Yesu twende nao mbinguni. Watu wote wahubiriwe ili waokolewe, na Yesu twende nao mbinguni. Kuungana katika utume, Biblia yetu msingi imara. Msingi kweli wote tuwe taa, tuwe chumvi, tuwafikie. Katika nuru ya utume hatutapotea. Uongozi wa Roho usiojivuna, katika nuru ya utume hatutapotea. Uongozi wa Roho usiojivuna. Yesu arudi, tujitoeni kufanya kazi ya Mungu ya utume, kwa kutoa sadaka na zaka zetu na kulisoma neno la Mungu. Kwa kutoa sadaka na zaka zetu na kulisoma neno la Mungu. Kuwatoa watu toka gizani, Mungu wetu wa mbinguni atusubiri. Kuwatoa watu toka gizani, Mungu wetu wa mbinguni atusubiri. Roho zilizoregea tuzirudishe kwa Yesu, azibebe mabegani, mzigo wake ni mwepesi. Roho zilizoregea tuzirudishe kwa Yesu, azibebe mabegani, mzigo wake ni mwepesi. Tuweni waaminifu kwa Mungu, tuwe waaminifu. Roho zetu tuzitoe kwa Mungu, tuyatoe maisha yetu. Roho zetu tuzitoe